Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ai and Mariano Family. Murag na ko nag-ang dereho ba guys. Karon day adlaw guys. Naghimo si Mariano og katri kay ijahang parehon si Lulabit sa ijahang birthday pohon. Kuhaan ni jas Lulabit si rumpit sa uno guys sa February. Kay ijahang parehon si Lulabit sa Daris Pilar guys. Kay bahala ko nung handa basta kay na ako Lulabit sa ijahang kiliran. Gara kay butan mo na Lulabit mo nang mingawon ng ijang apong si Mariano. Grabe purmang Mariano, para nagatig. Good morning guys, good morning. Grabe nita. Nagsani na anta ka my love. Ganahan po. Tara gijang katri guys, awa guys, ang patanawon. Sige maghimo katri kay kunang himong aguna ni jang himong katri. Yung surrender na. Ug na tao pa wa na piang. Napiang diyan katri guys. Katong kinaunhang himo. Awan ni jorong bag-o. Dako na ni murag duha ka tawo siguro ni maarang. Tulo di ay. Okay. Diara guys, agijahang katri. Bilig ba be? Muujog man ni Mariano, adi di muujog. Jog silig wala oy. Sana uli muujog. Nakatog be. Dapat mo lola. Kuhaan man si Lulabit bini pa be? Ugma pa? Ugma. Ha? Ugma day kuno ni kuhaan guys si Lulabit atangin ninyo guys inig-anhing Lulabit kay mambukbukon dining mga bata dari mga laagan. Isa na rin dia. Kaigit man ka Mariano. Doon just ang my love oy. Oh, my love kong pinalangga pagpahuway sa intawon. Kay init na. Arang next birthday boy ga. Handaan dyan ka na itong Lulabit. My love. Saan? Pila na imong edad ron, my love? February 5 man imong birthday. Pila na imong edad? 27 ng taon. Jesus ko, mama, apit na mo lapas kalendar. Dawa pa'y utbo. Long live. Long live. Agraa. Mabot pa rin kuan, 100 years. Nanaol. Katawaan kasi mong anak. Sino? Ikaw, be, pila imong edad, be? Kano sa imong birthday? Mana July lagi. Agkapapa, be, kano sa? Ha? Unja ko, no? Di man good unja, be, sa February pa man good, be. February 5 pa man good, be. Kay January 30 naman ron. Majong adlaw din ninyo guys. Adlaw ron sa ating simba. Wa may nakasimba kay Kujabid magahangipon. Hindi si Mariano nagpasusulabi dari sa katri. Ampo na ramas Ginoo nga tagaan patagbaskog nga panglawas og daghang blessings nga moabot sa tong kinabuhi. Labi na siliksian tagaan pang tagbaskog nga panglawas binaw. O good girl rabi no kanunay bino. Na. Di na kung ko nagluto. Yan naman. Ako. Bawal magud mo na mag-cook, be. Wa pay kaon nagkuan. What is your name sa lagi? Ha? What is your name? Na mauna ron. Rang inita na dari guys. Pero okay nag mga kahoy guys na. Lahi ra jud katong nay pagbagyo karon ng green na mga palibot dari na. Na nagalid og saging pwede na magsuman og pink. Magbikot ag pink be. Be, magbikot ag pink si birthday papa. Aw di ka makagbikong pink. Ano ba mo? Bikong puti. Bikong brown. Guys, ning palit day kog manok guys, isa ka buok. Kaya nagsigsamok siliksian nga mukaan ko si jag fried chicken. Magluto ko og fried chicken, hang ipamarinate sang Mariano. Da.
My love kong Mariano. Naitom na sig panday. Fried chicken man kayo mong request, be. Oh, ipalitan na kang mama. Kaya wa may tay Jollibee dani. Jollibee may jang giingas ijang lulo, guys. Katong ning tawag jang lulo gani ha. Jollibee ko no, ingan pag jang lulo nga magpalit na magmanok, pritohon. Ingan paslik si Andy mo to Jollibee. Mana naman na, guys. Tatanawan ng dyan, nagmagprito na ko. Dara, guys. Nagprito na ko fried chicken nga favorite ni Lexian. Mauna siya, guys. Dada pa isa lang. Ganahan ka, anak, be? Be? Dara dia. Ganahan ka, anak? Sure ka? Siya, ganahan. Ikaw, ganahan ka, anak? Ganahan pa dyan, May. Ikaw, Doy? Kuya, mga audience. Ha? Ako na. Tiya, be, og my love. Ano ba tinaod? Tiya! Be, bisong onsa? Be, bisong onsa. Honey. Luto na ni guys, anong hangunon. Adyo raman pud pangaway, mantika, kay maigan ng atang naong daning samot na ni kahubag. Maniod to day tanin jo guys. Among paniod to, mag-alauna na. Kay nalit, magpalit agkuan. Chicken. Napagod naman eh. Pero okay ra. Pagod is life. Tiya, ganahan. Kunot man eh. Duda ko na. Kunot. Kunot lagi. You put sumangga Murag na. ako lagi na kuan. Manaluto. Naman. Agay ah. Tiya, ganahan. Agay ah. Gi, you cannot put that. Tiya, English to ah. Ga oros-oros. Sige, hurot. Hello guys, mag-shoutout day korong adlaw guys. Sumpay sa mong vlog nga prito kog manok sad ana mas paniod to. Shoutout day ko ni Medit Bacarisa. Shoutout po ko ni Ate Bidalos Cabrera Fronteras na karon sa Dubai. Shoutout po ko ni Ate Janet Jamo Indajon. Og labi na sa ang ugangan na karon sa Mandaluyong si Mama Merlinda Lapiceros Bernades. Og si Tito Pablo Rodavia. Shout out Rodavia family. Shout out day po ko ni Kuya Jubes, bana ni Ate Bidalos Cabrera. Hi ninjo Kuya og te. Shout out po ko ni Ate NN og ni Sandy Abrao. Og ni Azela Lobo Uyataba, shout out. Shout out po ko ni Itel Sarol Pondabella. Og ni Jersey Villanueva. Shout out po ko ni Ate Bing Parol. Hi te. Shout out po ko ni Pilisa Taghap og ni Saneti Sumpangan from Southern Lady. Tsagra. Shout out day ko to my tita from Florida na karon sa laing nasod. Hi nimo tita, God bless nimo diha og amping kanunay. Og ni Idina Cañete, shout out. Og Lourdes Zagonya, shout out ko diha. Og ni Faila Manipon. Og nasadyap niya akong pagka-mention guys. Pasensya na mo. Ibar ko gaagam og bukog. Dengan ngipon lagi na yung hubag. Shout out po ko ni Tata Guevara og ni Baso Art. Hi ate, Baso Art. Masa ka nakawar ko sa lista guys. Shout out po ko ni
Romy Cabalet Boyser, ug ni Paz Alampayan, ug ni Salome Pamelo Vlog, shout out. Shout out pud ko ni Jocelyn Garcia, ug ni Nisel Lanuan. Shout out pud ko ni Aidas Vlog, ug ni Pibirano Israel, shout out. Ug ni Marian Reinhardt na mauban ni, og shout out po ko ni Isidrita Bales. Hi nimo ate, naslaing nasod karon. Nja shout out po ko ni Gian Margaret Ayeng, nga kagwapa ka nas tagbilaran. Og ni shout out ko ni Ruth Marie Dondoyano Kulago. Og ni Maria Rose, shout out Maria Rose. Sa katong uban na guys nga wa na shout out. Pasensya na mo, sunod adlaw na pod mo na ako i-shout out o makita mo na ako sa akong mga comment sa YouTube. Kay akong kasagaran naman kung akong ipanglista guys, kanang nasa comment sa YouTube o katong akong na memorize sa akong buno-buno. Mo nang pasensya na mo guys, sunod adlaw na pod mag-shout out na pod ko. Ha na gud nang ipanglista tanan aron di mo mangluod. Paglista na tanan ng mga nang gi-comment sa mo ang vlog. Arong tanan mo na ako ma-shout out. So guys, maura ning akong na-shout out. Na-shout out guys. Sa uban na wa ma-shout out sunod adlaw na. Salamat ninyo tanan guys sa among sa inyong pagtanaw sa among channel. Salamat ninyo tanan. God bless ninyo tanan. Das liksian na ni udto na. Say ulam be. Wow, galing sa Jollibee di. Ha? Di. Nilangaw bi abu gabi. So guys, maura to guys. Zaman ni udto dayta ninyo kay mag-alauna na. Mga on pa mi. Okay guys, naluto na guys. Sa uno na yun na para maniud to na mi. Akong gipakaon og una siliksian guys kay unsang orasa namang good. Pakaon na jag una. Tubig ko no liksian. Okay guys, luto na. It's time to eat na. Mga unta ninyo guys. Mga unta ninyo. Hello guys. Gikan din sliksian sa kuan guys. Kasabas kay nag-charge food mi dyan. Ning palit ko kuan guys. Pizza. Pa-snack ng Mariano. Peace offering kay nagibugil mig maridio. Nagibugil mi guys kay naay na may wana sabta na ni sa mong pamudyo. Mga ni ang gipalitag pizza arong mabugnaw utok. May snack po na kay gahi mo og katre. Mga anday tanin jo guys, da mga bata. Hi Sahaya. Eat ka pizza sa yang. Leksian, gunting be. Or kutsilyo na laman. Mga antanin jo guys. Naligo pas Mariano guys. Eat na be, kaya na mo. Unikang. Nakang. Ano ba? May ilang pizza guys. May be? Tagay, Sahaya. Ang hitan na ho. Ang usik. Yan o. Yan. Lami be? Leksian, lami? Okay guys, dagang salamat dahil ni Mariano guys kay nahuman na ni jag kuan katri ug himo. Jagi papalitan sa ugangan ug kuan guys plywood kay ug butong kuno magsakit sa kuno og likod ni Lola Bits ug ijang likod ni Mama. Maghigda mo ng plywood na ramay gipalit gani ha. Mao na ni siya guys nahuman na isud na naman ni kuwang ato sud. Madon na raman ni. Ligon man pud na, di man matarog.